hawakuyajua kama ndivyo yalivyo, mpaka Roho aliponionyesha Shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Ajigeuza mekuwa rangi nyingi, ajiingiza kwa siri kanisani. Watu wa Mungu wao bila kujua, hata wameanza kumuabudu. Waraka wa Yohana yule wa kwanza, sura ya 3 mstari wa 8, asitendaye dhambi ni wa Shetani, yalizitenda tokea mwanzo. Tunao watu wengi makanisani